Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi akardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel aberta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Di Purong Nihang Karbi Klapalong Hello Karbi Youth Festival Kibicheng 1974 Pining Arkoya Chiklo Nipai Cricket Home Ningkan Surihinira Inkorapli Lake KYF Ningkan Phokep Kechok Mate Sertalina Sengkanlo Lada Karbi Club Rong Nihang along pensi Rong Ketong Ajaimek Deng Ponsi Taralangso Karbi People Holalong Ansi Rong Ketong Ajaimek Angdung Kitidam Ha 1974 aningkan rong ni hang Karbi Klapalong Hello Karbi Youth Festival Kiteng Sik Adimlo. Pining ningkan Surihinira Inkorapli an Kipling Thuke Karbi Youth Festival KYF ningkan Phokep Sertalin aningkan Arta Kechoklo. La Siladak rong ni hang Karbi Klapalong si rong Ketong Pangcheng Ponlo. Lapen KCS Klembang Phu Klembang Phiatum Arnam Arni Keplang Duntang Atuma Phanta Kachikimo Amilorta Kaiponlo. Lapen KCS Amai Phu Chandro Singkro Pensi KCS Alama Pangjar Ponlo. Ladera PC Rong Ketong Ajaimek Deng Ponsi Taralangso Karbi People Hall KYF Katalon Adim Ansi Rong Ketong Ajaimek Ingtondam. Labangso Rong Ketong Ajaimek Kideng Ponalong Karbi Richo Karbi Anglong Autonomous Council CEM EM MAC MLA MP Lapen Chutang Jubaraphan Kaching Hon Parpi Kithe Kidinga Tumta Chetong Dunpen Alir Alon Anong Athang Pathepen Rong Ketong Ajaimek Kideng Pon Angkung Ripetang Pon Tangte KCS President Chandra Singh Kropen Phirangke Athaino Kaning Jepon Alam Thele Angton Pen Arjuponik Sinang News Report Karbi Anglong News Channel. Astam Karbi Ju Mohotsab Udjapon Ajir pa arambho hobo contact pisote ami সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম ইতিমধ্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলসমূহ সমবেত হৈছে আৰু আহিবলগীয়া অলপ আছে মুঠ 5000তকৈ অধিক শিল্পীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিবিলাক সাংস্কৃতিক প্ৰেমী ৰাইজ আমাৰ ৰং নিহাংগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰং খেলাৰ ডিফুৰবাসী তেওঁলোকে অংশ লৈছে আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক দলবিলাকেও ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুঠ 10000 মান মানুহ এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আমি কৰিম মূল কাৰ্যসূচী ইয়াৰ পৰা গৈ আমি পতাকা উত্তোলন কৰিম সেই পতাকা উত্তোলনেৰে আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ আমাৰ আজি 50তম কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদৰ যোগেদি আমি উন্মোচন কৰা হ'ব আৰু কাৰ্বি ৰজা আহি পাইছে ইতিমধ্যে কাৰ্বি ৰজা আহিব আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ যি কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটি আৰু কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ যিসকল প্ৰতিষ্ঠাপক এই প্ৰতিষ্ঠাপকসকল আহি পাইছে গতিকে তেখেতসকলক লৈ আমি এটা শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ মই অসমবাসী ৰাইজক মই জনাইছোঁ যে কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা এই কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ এই কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱৰ যোগেদি পিছপৰা জনগোষ্ঠীসমূহৰ সাংস্কৃতিক ঐক্য পৃথক কৰাৰ উদ্দেশ্যে আৰু সাংস্কৃতিক যোগেদি আমি ঐক্য সাংস্কৃতিক ঐক্য এইখন অসম আমি সোণৰ অসমৰ পথত আমি আগবাঢ়িবলৈ গৈছোঁ Ingdeng Trok APHLC Foundation de Mesen Pen Katalon Ponche Phan Kijutsi Kaching Waipon. Lason si Nipai Cricket Home Arkoya Chiklo Arningkang Samapor Lakhain Korahini Sarupathar Constituency ke Parlo Japralangso Jutang Aklamalong Non Kevangji Nipai Inkora si Arkoya Chiklo Ningkan Surihinira Inkorapli APHLC Ingdeng Trok Foundation de Katalon Ponche Phan Chingwai Chingsai Ponlo Labangso Amailong Bukajan LA Maipu Samson Teron Pensi Mai Chariponlo Maipu Samson Teron Pen Kacharipon Amailong APHLC Tiripi Maipu JI Qatar IAS retired Kongchun Bang Sarkiri Dongphar Professor Vice President Rajesh Tiso Financial Secretary Rajan Timung Sarupathar Constituency Maipu Baburam Terang Lapen Anparta Ongdung APHLC Klembang Phu Klembang Phiatum Chetong Dunsi Mai RD Dojot Pen Ingni Ponlong News Text Report Karbi Anglong News Channel. Claim Yong Yong look at Nitum High
court case hai det an da hai jong chiplang det logen non an ke election itum hai he det pon logen te la sinon MP election itum hai na lang MLA election da ko do thule pahala ta hai tu na lang la pen MSC election ta do thule pahala general election mange 2027 si dopo yong si la prang yong si nitum re election a case hai det lo te re election da do tu kok po la prang ta hala so itum chipe hai nai lai lo claim nai ke Chero perfect lah sir. Han boka sar theteron arong alongta JJM scheme claim pon bomlo. Ar koini phai cricket home ning kansuri hinira inkora phi arni lakha inkora trok duwa bargri MSC constituency angkang Han boka sar theteron arong alongta JJM scheme claim pon bomlo. Jal Jeevan Mission Thi Hekpen JJM scheme ahema hemalong lang kapeklo damvur chia phan pusi India Prime Minister Narendra Modi kaning jepon alam non pachekok pon bomlo. Lapen Ladakh local MSc Anparta Education EM Richard Tokbi Amithang constituency aphan kachelang ponver ajoksi JJM scheme pen wrong roop atok anu ansitame lang palilap jipu matha ponsi Ladakh hanbuka sarthe teron arong alongta JJM scheme mission pen claim pon bomlo. Lasi contractor Dhansagar Chaudhry aphan EM Richard Tokbi kapin khatpon non pen Nahokle Jal Jeevan Mission JJM scheme pen ke claim pusitame claim pon pa minang jipusi pin khat pon. Lasi Dhansagar Chaudhry ta EM Richard Tokbi alam RJC claim pon pa milo. Lapen non amat ke hanboka sarthe teron arong arada tumta complain pon athaya wilang pusi ningje pon rinti. Lapen lapu mistria tumpen kaning jepon ke non 20 days anlo pulote rong arata phan lang pajun long poputa ning jepon. Lapen pipe kipip ko an der jima der dema la anchotlo. Lapen kipip ke JCB pen klempon bomlo puta than pon. Lasi han boka sarthe teron arong arata tum ning arong piklo puta ning jepon rinti. Dua barguri pen Everson ko report Karbi Anglong News Channel. Aning ke hang ana tumaphan EC Birta Kimi. Karbi Anglong News Channel correspondent Nangjilang. Lasi komatne apang phu jongsi correspondent claimji ning hang do lipute labang so mobile number 9365289968 along humridam ignore. Pinya Birta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me.